ba pirna tiang General Secretary ka Hill State People Democratic Party HSPDP ulong ba ka Regional Democratic Alliance RDA ka kenhun ni trelang ha padang ka HSPDP bat ka United Democratic Party UDP kala bandu no aswa ka election MLA House nam arajar fulai da ka papan pau bakala dei ka benta kini ya lakalenti ulong ba ka RDA ka dei ka por ka balalej bat hadu menta kampat dan jinge keren election to jam ka po kala jam ya tangini burong kumilaya put du singkong Mamar arjasi amar asni sistem kilia apa indon kita kaji jutumu no ni buro miki kumbiro ramba mengi ke patiru ni semua kaji pemilih entah indon kono kita kaji jutu antara panten kelapa ya ta tahu mentangi padon kita kaji jengkren enrai ni sotu hi memang ladai ke benta thai ba in hat hi mania la kelenti lenti Mumela banong ba kanduk no ardi yang mentang empat du tenai haswa election kan sasai la di bandu la di bandang don aduh kan mentang nang don perkali kada du bankur kini katem ko pementasan sini pi kini ke coalition government isu kini coalition government ko baka hi itu lagi juga minister yang lain sekarang aduh gigi terilang mau mula kamu pon kamu kari gigi terilang kodon halo kan nong stoing constituency nomor ke jingdon bun ngut ki bapa ni ka tiket ulong ba ka party kendang sim ya karai haki khniat singi banwan Habis itu kita masuk ke parti yang presiden mentang kamtam ke central executive committee bagi ladon usuk komisi kamtam jang nostan kan nostan di ka constituency wa niyo ka kumka parent constituency ya wano ya ka te kumka pi omo kim tagi nang se lai sawot ingin session kira ini ki ki asni di bama kan tagi pak ong yano pak manu kadai ba pi omo kim nang lai sawot te ka rai session aki ki asni di bama beli bare mbak dia expansion kita yang kata kecimpan dia dengan mak yang tak kesyok dia sama ni kau kan apa di minum lah menteri ini hari ini kata